Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 1, aginggat 4. Anak ko, di mo liplipatan ti isurukan ka. Laglagipem akanayon dagiti ibagak nga aramidam. Napaot ka narangay a panagbiag ti itadtokan ka ti panursurok. Di mo baybayan ti ayat kan kinapudno. Ibitin mo ida iti tangad mo, kan isurat mo ida iti pusom. No aramidam daytoy, maay-ayon to kan ka ti Diyos kan dagiti tattao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Good morning! Oh, Daddy, nagsapa pa'y laang nakariing kan? Mapanag ang jogging iha. Kabailam, Daddy? Unay ka dahito abalasang ko na iya. Retired colonel dahito daddy. Biroken ti bagig ti exercise. Awan ti mangkadwakin ka, Daddy. Ikat ni, nasipnit pa'y. Kapailag dahito eh. Huwag gayam. Anya dahito lot-lotwem. Armusar tayo kada, Mami. Di mo unay ti adwa tabtaba. Owan, Daddy. Ambok day ta. Sige. Mapanakon. Kaya't ko ti masapang ag-jogging. Takabarbaro dahito sapatos ko ang ginatang mikin ni mami. Masapol pa yung ibagam day ta. Ay, katuwa na. Nangina dahito. Kunamsa. Ni Daddy, talaga. Pare, Pare iking, si kamat gayang. binigat ka kading ag-jogging. Ay, katuwa na. Itala makita ka dito ya. Ito lang amin niya mayak ag-jogging dito eh. Kasta gaya. Sika talaga pare. Naisum ka pa ilang iti chicks. Ato ito ti rason. No apay akay kayat ko ti ag-jogging dito eh. Tado, dagiti nagsisiksing ag-jogging dito eh. Kaslada kita sumungad pare. Ay, una yan. Naka-shorts da ko naman. Mami, bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigat tayo. Aldaw gaya man. Ni dadim ngay. Kunakon ka. Saan nyo anapuotan abimangon anasapa? Napanag-jogging. Kasta ka di. Sika, Mami. Di mo kaya ti sumurot kan kwa na ngag-jogging? Ay, nagsapa nga agririing. Diyak kayat tikas dya pa nagriing. No awan lati sarak ko, kano sanak ang nagluto iti kanin tayo, ay mapanak Bye-bye am ni dadim. Tatalaga nga idi pa'y laeng. Agjag-jaggingan. Wan nga rot, Mami. Oh my God. Manganta yun. Pangururayan nyo ka ni Daddy. Saya kapi kayo. Basta malpasak nga ag-jogging, umayak ag kapi dito eh. Nangina ti kape dito ya. Pare. At ang amin chicks ko dito eh, pare. Anya? Kita yung jay kahera. Isuday jay. Ay, sumit lagayam anag pagketi pa nagpinereng yaw, pare. Kaya kita kami mananinton madamdama. Anya? Ay, sika talaga. Ubing pa'y dayta, pare. 20 lati taon na. 20 years old? Sa bagay, madlaw ko, pare. Ananuam nga itiado a kwarta no di mo gastusen. Saan ka di, kumpadre? Ay, uwan ba ta, kumpadre? Mano atawan na nagtrabaho ka. Iso nga itata retirado kan. Ag-enjoy ka matan. Saan ka di, pare? Ay, wala. Apay iking, mano nga oras ti panagjagjaging mo? Depende 5 nga oras? Apay ngamin nga ororasam. Ay, unay matdaytan a panagjogging mo. Umay kan tumit ngamin tapno mapadas mo mat.
Imbag no saan ka mabambanog. Agasamot dayta. 5 nga oras apa nag-jogging. Hawan gayam. Ayan ni CJ. Agsukso ka, tasumrekan iti trabaho na. Tayo nakaman ka sa Rita. CJ, di mo pa ilang usaran ti kotse ita, ha? Daddy, narigat tag-commute. At napapanag, kasapulak ti lugan. Kasta ka di, Daddy? Sige, ag-commute lang. Sa dino ka diti papanan nyo, Daddy? Di talang. Alang nga ro, Daddy, sumre ka ko niti trabaho. Naskan na masapaak, tanay, ag-commute. To all the girls I loved before. Adan sa papanam. Wan, inak man bisitahan ti may sagayam ko. Ay una yan. Kasta una yan ti panagpabanglom. Amumutan dagi ti gagayam ko. Kantsawan dak. Ibagadan tukid di nga agat daga akon. Apay iking, aging gakadiita. Di mo pa'y lamaaklon, alakay kan. No edad, wen lakaya kon. Retirado ak pa'y ngarudan. Ang no itirik na. Adu pa'y tiatiwak dita nga ubing. Ita, day off mo, girly. Da kami mat kanidadim ti Romar. Papanan nyo. Ay, kat, ag-date kami mo't akin ni Mami. Kas kay lagin inaram pa ilaan. Patpatsem mat ni dadim. Ay na. Umatendar kami kano iti get together ti organisasyon mi a senior citizen. Oh, date matlaang dayta. Isurot ko ni Mami. Ta siyak ti masikuran no adalaing dito'y balay nga nakatugaw. Owan nga rod, mami. Iso arumwar kayo, mat. Ay, umado ti an-anayan nyo no agtugtugaw kayo lang dito'y balay. Nangagmoli ta. Ay na girly, di nakipadakan ni dadim. Tasigod mo't nga minasoldado. Ala, kayon, taamangan numala daw kayo. Ay na, isalag to ni Mami iti balsikan chacha. Si kamat gayam CJ. Kunak no ni dadim ti simangpat. Saan ka di pa si Mangpet ni Daddy, Mami? Saan pa'y nga rod? Rabina. Ay, jakam mo no sa dino tinapanan na. Ala, inkamanganan. Nakaidasara kon iti kanam. Ay. Kung nana, habisitaan na lang di gayam na, Mami. Dayta matimbaga na kanyak. Ngamjak mat nadamag no asino agayom na tibisitaan na. Naggapgapwa miking. Parbangunan. Inawis na kajay gayam ko ang naginom. Lakay kan. Delikado dayta kan. Sumardeng ka man. Saanak pa alakay. Napagad kan katagmay maysa. Kabaala ko nakmat. Apay aya kas talauna iti panagdandanag mo. Oh, mami, bawal kan kati kape. Wen nga rod. Ay, nagsakit-lakit din ayat ito umang ko. Pwedno ka di nga insala na ka ni daddy, iti balsi, iti kalman? Wen, iha. Iso nga rod na banugak. O, di nagpicture kayo kuma. Jakon nalagip pa nga agpapicture. Inton sumaruno, sumurota kada kayo. Iti kasta, picturean kayo. Ay katuan Ay amom, nalaing pailaang ni dadim nga agbalsi. Kaslay di ka bambanwagan na pailaang. Oh, aday ta ni daddy. Dad, umay kag kape. Mapanag payag jogging, iha. Kasla di kay mabambanog. Dahito iti sikreto tinapigsa pa magi, girly. Exercise! Sumragak manan ni trabaho, Mami. Ay, agmay maysa akmanan. Ningay dadi akadwa, Mami. Sigurado arumwar manan dayjay. Sa dino laing ti papapanan na, tainal daw arumramwar. Ay, jakam mo. Imbag kumamot nasurot na ka, Mami.
Kayat ko ti sumurot kan kwa na. Ngam di nakmat kayat nga isurot. Ay, unay matin ni Daddy. Ahon gayam iho. Mangal daw ka kadiditoy. Agluto ak. Ay, pilitak ti makaawid, Mami. O sige iho. Tapno adda kasangok amangan. Tauray na imas ti sidaan no agmay sa kaamangan. Saan mo matlaeng ama imas ti mangan? Kunakat arumwar ka manan. Adalay lakat ko ijay munisipyo. Di na ka di mabalin nga isurot. Saanen, mabanog ka laeng. Agbati kan dito'y balay. Kaya't ko kumangamin mo at agpasyar. Saanen ko nakmet. Mabiitak laeng. Pariking, Pari Tomas, kumusta? saan ka matin na makagidgid ng nyagjaging Ang mga no sinukatamon ti schedule mo. Talaga sana kung ngagjagjaging, pare. Tapay pare. Amo maten, chicks kun jay kahera. Jay subsubyami, jay coffee shop. Wan pare. Sika talaga. Kanayon kami ngagkita. May isumad lagaya man nagpurmaka pare. Nalaing-laing agpagatang, okay laing. Basta inal daw kami ngagkita. Si putak man no sa dino ti papapanan ni Daddy. Ag half day ak lang iti trabaho. Nasken amaamuak no sa dino ti papapanan ni Daddy. Ape ak kanayon arumwar. Dad! Siya kung ti mangwasing detalugan mo. Siya kon, tao sarak intun madamdama. Rumwar kayo manen? Adala papanak. Siguro. Mapan mo manen sarakan di chicks mo niya. CJ, Daddy, amo kun ti amin. Nakita kayo asimrek iti hotel di chicks mo. anya? Iti dayta nga edad yo. Maiturid mo pa ilaang alukon ni Mami. Sumardeng ka, CJ. Mangag na ka ni mamin. Daddy, jak kanunungan dayta nga ramid mo. Anya laangin ti may baga dagiti kakabsat ko. Numaamwanda. Dagiti apukom. Sika kumati mangipakita iti nasayaat. Ngam, apay dad. Itata nagritiro kan. Agaramid kamatin iti kalukwan. Ragragsa ka lang ti bagik, CJ. Idi ka bambanwaga ka, puro trabaho tinararamid ko. Iso maawatan ta kumamat. Ma-enjoy mo matibiyag mo. Babae ni tinasayat abanag, Daddy. Saan ka nga agaramid iti maikaniwas? Likli ka man tayo babae. Aniya. Isardeng mon, sakbay amaamuan ni Mami. CJ, Mami! ayabamon ni Dadim tamangan tayon. Umay kamin, Mami! Tani, addan samanin papanan ni Dadim, inton madamdama. Saan na matuloy tilakad na, Mami? Saan ka di, Daddy? Kwa. Narumwarman ni Daddy. Kadwa na ka, Mami. Saan ka di, Daddy? Wan. Mala, umay kayong arudan, tagsasango tayon amangan. Wan, Mami. Tomas, ibagamtukan ni Girlie. Asika tinapili abaro a presidente ti asosasyon tayo. Wen, talaga nga bagagkan kwa na. Daddy, Mami, simbangpat kayo maggaya man. Wen, anak ko. Kat siya kun ti presidente iti organisasyon be. Agpaiso day ta anak. Katawa tikim muntra. Kablawan ka, Daddy. Inominate ko kumamit ni Mamim Amios. Ngam dinamit kaya. Naskan nga rod a celebraran tayo dayta, Daddy. Ay katwan ayabam dagiti kakapsat mo. Kan ure pa dagiti kakanakam. Tagsilibrar tayo. Ay na, sa dino manen, ti papanan tayo, Tomas. Ay, gastos manen day ta. Uray dito'y balay laengen. Takasla family get together matanday ta. Sa nabalin day ta gastos, bakit? An-anuam nga tinaornong ta pensyon ta. No saan tamat agastosan ita.
Ipatag tayo ti biyag tayo, di tirabaw ti daga. Saan tayo asayangan, gapulaang iti intay panagaramid iti dakes. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag ng oras kada kayo